Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. Ikaze mu biri kuvugwa muri aka kanya. Nduhungirehe yasobanuye impamvu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington byananiranye, anavuga ku bihano bya Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze umwaka atarakirwa mu bikorwa kuko ku ruhande rwa Kongo habuze ubushake bwa politiki. Ikindi, iki gihugu kikaba cyarakomeje ubufasha bwacyo ku mutwe w'abajenosideri wa FDLR nk'uko ikinyamakuru Bwiza cyabitangaje. U Rwanda na Kenya byasinyanye amasezerano yo koroshya itumizwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Guverinoma y'u Rwanda n'iya Kenya kuri uyu wa mbere zashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane MAU agamije koroshya itumizwa mu Rwanda ry'ibikomoka kuri peteroli byatunganyijwe refined petroleum product binyuze mu muhoro wa ruguru. Liyetona Koloneli Mushengezi na Liyetona Koloneli Kamuhangire ba RDF bashoje amahugurwa ya gisirikare muri Qatar. Kuri uyu wa mbere ba ofisiye bakuru babiri bo mu ngabo z'u Rwanda, Liyetona Koloneli Christian Mushengezi na Liyetona Koloneli Jean Bosco Kamuhangire bashoje amahugurwa ya gisirikare yamaze amezi 10 mu gihugu cya Qatar mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Joanna bin Jazim Academy for Defense Study. Kadukomereze gato muri Senegal, aho ivugurura ry'itegeko nshinga ryo kugabanya ububasha bwa perezida ryateje imyigaragambyo. Kuri uyu wa mbere igipolisi cya Senegal cyakoresheje ibyoka biryana mu maso mu gutatanya abigaragambya hanze y'inteko nshinga amategeko ubwo abadepite baganiraga ku ivugururwa ry'itegeko nshinga ryo kongera ububasha inteko nshinga amategeko rikagabanya ubw'umukuru w'igihugu. Abanenga iki gitekerezo bavuga ko gishobora guteza akajagari muri guverinoma. Naho hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bongeye gusatira Rubaya. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe y'inyeshyamba bafatanya ya Wazalendo biravugwa ko yongeye kugarura imbaraga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibitangazamakuru byegereye ubutegetsi byemeza ko mu masaha ashize iri huriro ririmo gusatira umudugudu w'ingenzi wa Ngungu mu mujyi wa Rubaya ucukurwamo amabuye y'agaciro nyuma y'uko imirwano ikomeye n'inyeshyamba za FCM23 yatangiye kuwa gatanu tariki ya 26 Kamena. Naho Fayulu arashinze ubutegetsi bwa Kinshasa gushaka kwica mugenzi we Derisi Sanga. Kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Kamena 2026, Martin Fayulu, perezida w'ishyaka rya SED akaba n'umwe mu bagize ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa BCC34, yamaganye ko ibikorwa byo kwitambika umunyapolitike mugenzi we Derisi Senga wabujijwe kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ajye kwivuriza mu mahanga. Ku rubuga nkoranyambaga akoresha yashinjije guverinoma gushaka kwivugana mu sangirangendo we muri politike. Ubushinwa bwihanangirije ibihugu bikomeye bikoresha umutungo kamere wa LDC nk'igikoresho cya politiki. Ubushinwa bwasabye ibihugu bikomeye bitari byo mu karere k'ibiyaga bigari kwirinda gukoresha umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'igikoresho cyo gukemura ibibazo bya politiki n'umutekano muri aka karere. Ubu butumwa bwatanzwe na Ambasaderi w'Ubushinwa akaba n'uhagarariye iki gihugu muri Loni, Fu Kongo, ubwo yagezaga ijambo ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kaganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Abimukira muri Afurika y'Epfo bijejwe gucyurwa mu masanduka nibatobahirizwa nyiranarengwa bahawe. Igipolisi cyo muri Afurika y'Epfo kivuga ko cyamaze gutegura no kohereza abashinzwe kubahiriza amategeko mu gihugu hose, kubungabunga umutekano rusange, kurengera ubuzima no kurinda imitungo mbere y'imyigaragambyo karundura yo kwamagana abimukira iteganyijwe ku itariki ya 30 Kamena. Naho kapiteni wa Cape Verde mu gikombe cy'isi araregwa gufata ku ngufu umusimuzi w'ikipe. Kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Cape Verde, Ryan Mandez, ari gukorwaho iperereza nyuma yo gushinzwa gufata ku ngufu umugore wakoraga nk'umusimuzi w'iyo kipe mu rugendo rwabereye muri Nouvelle Zelande. Nk'uko byatangajwe n'igitangazamakuru Global byo muri Brazil, uwo mugore w'umunya-Brazil utatangajwe amazina yari yahawe akazi ko gufasha ikipe ya Cape Verde nk'umusimuzi mu mikino ya FIFA Serie
yabaye muri Werurwe uyu mwaka. Avuga ko nyuma y'umukino wa Cape Verde yakinnye na Chile kuwa 27 Werurwe, yatumiwe mu nama yabereye muri hoteli. Agezeyo asanga atari inama y'akazi ahubwo ari igiteranyo cyo kwidagadura, ahitamo kuhava. Uyu mugore arega ko Ryan Mendes yamukurikiye kugeza mu cyumba cya hoteli, akinjira ku gahato ubwo yari amaze gukingura urugi. Muhamya yahaye polisi ya Nouvelle-Zélande yavuze ko yamunize, aramukubita, aramuruma, hanyuma amufata ku ngufu. Nyuma y'ibyabaye yafashe amafoto agaragaza ibikomere byo ku ijosi, anajya kwivuriza ku ivuriro ryita ku bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Isuzuma ry'abaganga ryagaragaje ibikomere ku ijosi, amabere, iminwa ndetse n'ibikomere byo mu myanya ndangagitsina. Ibyo bimenyetso byashyikirijwe polisi ya Nouvelle-Zélande ku wa tariki 10 Mata. Uyu mugore avuga ko yanamenyesheje nibura abayobozi 3 b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Cape Verde, ariko nta gisubizo yigeze ahabwa. Ku wa tariki 10 Gicurasi we n'umugabo we bohereje iki kirego cyanditse mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Cape Verde na FIFA, basaba ko Ryan Mendes yakumirwa mu gikombe cy'isi. Banashyiraho raporo z'abaganga nk'ibimenyetso. Avuga ko nabwo nta gisubizo bahawe. Mu itangazo yahaye Support Bible, umuvugizi wa FIFA yavuze ko uru rwego ruri gukorana n'inzego z'ubutabera za Nouvelle-Zélande, ariko ko rudashobora kugira ibintu rutangaza mu gihe iperereza rigikomeje. FIFA yongeyeho ko ifatana uburemere buri kirego cyose cy'ihohoterwa cyangwa cy'imyitwarire mibi, kandi ko ifite uburyo busobanutse bwo kwakira no gukurikirana ibirego nk'ibi. Gusa kugeza ubu Ryan Mendes araregwa gusa, kandi nta rukiko ruramuhamya icyaha. Gusa iperereza riracyakomeje.